Siyabonga asiqale ngokukhuleka asikhulekeni Baba olungileyo sezulwini siyabonga ngoba uyasithanda siyabonga Nkosi ukusinika ithuba lokuthi ukukhonze siyabonga ukusibusisa ngendlela ezehlukeneyo lempilo besicela ukubona thungamela Nkosi olungileyo nale nkonzo usuphathisa bonke abazayizwa ngokusiseke bananzela ukuphela kwesikhathi beze ngakuwe ukhaleni kwecilongo sonke sithokoze sesisindisiwe ngoJesu siyakhuleka amen. Siyabonga ilizwi likaNkulunkulu namhlanje sizalithola eBhayibhelini yikukhumbuzana ikakhulu ngokuza kweNkosi yethu uJesu. Siphila ensukwini zokugcina kwesinye isikhathi abantu siyakukhohlwa khona ukuthi unanzelela ukuthi siphila ensukwini zokugcina. iBhayibheli liyasikhumbuza siyakhumbuzana sibhizise izinto ezehlukeneyo kasikubambeni ukubana ukuphela sokusondele uJesu yeza masinyane. Kulento esizazikhangela eBhayibhelini kulezinto esizazikhuluma okunye siphila phakathi kwakho kathesi okunye sikuzwela kachana emazweni akachana lakubomakhelwane kodwa ke konke kukhomba ukuza kweNkosi yethu uJesu. iBhayibheli nxa siqala kuHebrews 9 ivesi 28 iyasitshela ukubana uJesu wake weza okokuqala ezofela abantu ezoba sindisa esonweni sabo ezobabhadalela icala lezono zabo. uJesu wake wabuya uJesu waba ngumuntu njengathi waphila emhlabeni sikhuluma sinje abantu babhizi balungiselela iEaster kumbe sesiphakathi kweEaster efakaza ukubana uJesu wazalwa uJesu wafa waphinda wavuka. Ngeke ngikhulume mbijana ngeEaster iholiday engiyithandayo ngoba iyancedisa abantu ukuthi bazwisise ukubana nxa kukhulunywa ngoJesu kukhulunywa ngomuntu okwaba khona ngoba umhlaba wonke uyavumelana. Emhlabeni silama holidays ehlukeneyo but iholiday yeEaster siyavumelana umhlaba wonke ukubana uJesu wazalwa uJesu wafa. Sivumelana umhlaba wonke ngemande ukubana uJesu wavuka. Yena lo uJesu owafayo uJesu owavukayo namhlanje nguye ngikhuluma ngayo ukuthi uJesu uyabuya futhi okwesibili. Nxa iBhayibheli iqhubeka khona phana evesini esiqambileyo kaHebrews 9 uthi yena khathesi sesimelele ukuthi abuye okwesibili eselanda ukuzosindisa labo abamlindeleyo eselanda ukuzohlenga labo abammeleleyo. Sihlobo ezithandekayo kuqakathekile ukubana sinanzelele siyafaka ithiki yokubana siyabonga ukuthi uJesu wabuya wazosifela kade sesimelele ukuza kwakhe kwesibili sokubana azosithatha. Then ngenxa ukuthi uyeza okwesibili ezosithatha thina njengabantu emhlabeni kumele asithole simlindele asithole siready ukuze nxa esiza singayangeki nxa esiza sibe lentokozo nxa esiza simhlangabeze kube lentokozo emnandi. uJesu wafayo uJesu wavukayo uyabuya futhi ukuthi azosithatha sibe khona ekhaya ezulwini. Kulelinye ithemba engifuna ukuthi silibambe lapha njengabantu ukubana uJesu wavuka. Ukuvuka kwaJesu kusinika into eziningi njengabantu ikakhulu nxa sikhonza nxa simamukele njengeNkosi nomsindisi kusinika ithemba lokubana lathi lanxa singafelwa lathi lanxa singafa kulokuvuka kwabafileyo ngenxa kaKristu. Abantu abazavuka uJesu esebuya ngokuza kubuya icelo ngolikhali. Then kulenye verse lapha engithandayo uPeter asikhuthaza khona njengabantu kuchapter 4 ivesi 7 1 Peter uthi yena the end of all things is near, therefore be alert and of sober mind so that you may pray. Usikhuluma usitshela ngenye into eqhakathekileyo njengabantu emhlabeni okumele siyenze. Into eqhakathekileyo njengoluntu okumele siyenze ikakhulu sikhangelele ukuzwa kosuku lweNkosi yethu uJesu. Uthi yena be alert, amanye ama-version athi yena be vigilant, be sober. Ukuba vigilant yikuba alert, yikunanzelela isikhathi, kunanzelela izinto, kunanzelela ingozi, yikwazi izinto ezenzakala around you. Kuqakathekile ukuthi njengabantu emhlabeni sibe vigilant, silinde, sinanzelele, sibe alert ngoba ukuza kweNkosi khona okumenyezelwayo esikumeleleyo kwabanye abantu
kuzafika bengalindelanga ngenxa yokungabi vigilant lokuba sober minded. Kuqakathekile khonokho sikuseduze kuza kweNkosi yethu uJesu, kasinanzeleleni ukuphila kwethu, kasinanzeleleni izinto ezenzakalayo. Nxa senzakala lezo zinto sithikeni, ngoba uJesu esuka lapha emhlabeni wasichiyela izinto okumele sizinanzelele zisenzakala ukusa kwamalanga, ukuze sibone ukuthi sesingaphi, ikakhulu nxa sikhuluma ngokuphela kwesikhathi. Nanko okunye okungithathekisileyo ngakubhala, ngabona ukuthi shuwa iBhayibhili sihlobo esithandeka kumele silikholwe, uJesu kumele simkholwe, ngoba konke akukhulumayo ikakhulu mayelana lokuphela kwesikhathi kugcwaliseka ukusa kwamalanga phambi kobuso bethu insuku zonke. uJesu uyakhuluma kuMatthew 24 ivesi 8 ngo4 kusiya ku8, uthena abantu sinanzelele lokhu singakhohliswa, ngoba kulabo Kristu abaningi abazakubuya, kulabantu abaningi abazathutsha bathi bangokristu. Ngike ngabala ngachecka lapha, kulabantu abathize abakhona, bakhona abantu emazweni akhatshana, uArnold Porter laye wakwathutsha wathi uJesu, uWilliam Davis laye wakwathutsha wathi uJesu. Mana siyekelela abana bakhatshana, njengoba ngikhuluma ngiseZimbabwe, kulabanye eZimbabwe labo bake bathutsha. Ngiyakhumbula ngomnye umnyaka kulenye indoda okuthiwa uAbdullah Sibanda, kosekusile laphana eNkulumane koBulawayo, laye wathutsha wathi uKristu. So izinto ezenzakala insuku zonke emehlweni ethu zona lezi zigcwaliseka njengokutsho kukaJesu. So nxa sikubona khona lokho kuqakathekile ukubana sinanzelele, sithike ukubana uJesu uyeza masinyane. Kulenye indoda mhla ka6 December 2012, indoda yeRuwa layo yake yathutsha yathi uJesu. Izinto esizibonayo, abanye bona abantu embaqambileyo ngabantu esike saphila labo, abanye safunda labo, bathutsha bathi bangokristu. uJesu thena nxa esezabuya kulezinto ezizakwenzakala, kulabantu abazakuthutsha bathi bangokristu. Abesekhuluma uJesu athena kuza kuba lezimpi lamahungahunga ezimpi. Lokhu angisoze ngithathe isikhathi eside ngikhuluma ngakho. Ungalayitha iTV uvule inews izimpi kuphela. Abantu kabahlalisekanga, abantu bayalwa izimpi, umbuso uvukela umbuso, amasive wars, abantu bayalwa ngemihlobo every day. Impilo iyachitheka, abantu bayafa. uJesu wakukhuluma. Sihlobo esithandekayo, asosikhathi sokunaba, isikhathi sokuthi sinanzelele ukuthi sesemaphethelweni ohamba. Aphinda akhuluma uJesu ngendlala, izinto esiphile kizo, sikukhangela futhi lelizweni lethu lakathesi, izulu kalini kuhle okweminyaka eminingi, indlala esiphakathi kwayo. Zinengi izinto ezenzakalayo, zinengi izinto okumele sizibone, singathatheki ngezinto eziseceleni ngale, sikhohle into eziqhakathekileyo ezisinika impilo. uJesu uyeza masinyane. Every day lalela, every day khangela, uzabona kwenzakala njengokutsho kweNkosi. Ama signs okuphela kwesikhathi siwabona insuku zonke. uJesu aphinda akhulume futhi ngemikhuhlane engelaphekiyo. Uyabona nxa sikhuluma ngemikhuhlane engelaphekiyo, ngicabanga ukuthi inkulumo le ntshumayelo le ifike kuhle ngesikhathi esiright. Asike sikhangeleni sihlobo esithandekayo, amazwe wonke emhlabeni, wonke amazwe emhlabeni, amazwe amakhulu, amazwe azakala elimali, amazwe alenotho emangalisayo. Ngikhuluma nginje ngichumayela ngikhaya, ama-church avaliwe, amakhampani avaliwe, ama-bank avaliwe, abantu batshona besezindlini, kule lockdown. Hayikhona eZimbabwe kodwa umhlaba wonke ngenxa yomkhuhlane wecorona. uJesu wakhuluma wathi ngensuku zokucina kuza kuba lemikhuhlane engelaphekiyo, nanku siphakathi kwakho. Yebo impilo ilahlekile, yebo abantu bafile, kodwa ngicela ukuthi lokhu ngikukhulume ngalindlela, ngicela lingizwe kuhle. Mina nxa kusenzakala lokhu kuyangithabisa, ngoba phose oKristu bamanga kabathinti umhlaba wonke, kodwa linto yomkhuhlane ithinte umhlaba wonke. Yebo singasolana, kusolwe iChina, abangani bakwazi ezepolitics, kuthiwe iUS 1010, mina ngithi mina malidunyiswe igama leNkosi, kwenzakele kuyenzakala. Lockdown amanye amazwe ngikhona eza extend, amanye se extendile,
engxenye sizahlala ezindlini for 5 months right kwenzakala ngoba uJesu wakukhuluma kakungene emakhanda ethu kusikhumbuza ukubana usuku lwenkosi luseduze asebefile ngokusolakala kwenhlahla sebefile thina esaphila lithuba elihle lokubana kasiguqukeni sinanzelele ukubana sihlobo esithandekayo izinto zisimele kanjani lokho kwenzakalayo aso China aso US kuphela ngithi uNkulunkulu ovumileyo ukuze athinta abantu laba ngeke bethinteke ngentshumayelo abangeke balandeke abantu ababhizi ngenotho yomhlaba sebehlezi phansi ngeke ngahlala phansi ngathaba phose wonke umuntu uthi kakukhulekwe abantu bayamkhumbula uNkulunkulu yena lo uNkulunkulu esikhuleka kuye yena lo uNkulunkulu esimkhumbulayo uJesu uyeza masinyane khona kumele kwenzakala kunekokukhulu kuzakwenzakala kunekokukhulu kuzakwenzakala iBhayibheli yakhuluma ngama earthquakes ekukhuleni kwethu kulamanye amazwe thina esasingawazi ngaze ukhangele ucheke ilizwe lakho lalingawa kulamanye amazwe esiwaze ngenxa yama earthquake oHaiti yachaya yabhubhisa i-earthquake uJesu wakhuluma ngakho kulama earthquake enzakala kudala oLisbon earthquake akudala ngale okhulu bawabala khathesi kwenzakala kithi emehlweni ethu esiphila ensukwini zokugcina xa kusenzakala khonokho kasizwisiseni ukuthi kumele kwenzakale ngoba kukhomba ukuphela kwesikhathi then kulokunye uJesu wakhuluma ngakho kuMateyu khona phana uverse ngo10 okungithintileyo nxa usehla u10 lo kusiya ku12 lo verse 13 ukhuluma ngokuthi khona uJesu abantu abanengi bazasuka ekukholweni khona kuyangithinta sithobe sithandekayo abantu abanengi bazasuka ekukholweni besuka ekukholweni ngesikhathi esirong ngicela ukukhuluma ngabantu asebeplana ukubackslider ekukholweni ngasibambeleleni isikhathi sokugcina uJesu yeza masinyane yebo kuza kuba nzima ekukholweni yebo kunzima ekukholweni kulabanye abantu asebabuyele emuva ngasibuyeni futhi ekukholweni kulabanye abantu asebekuplana ukubuyela emuva ngasibuyeni ekukholweni sibambelele ukubackslider kathesi asonto ungacabanga ngayo yebo kunzima into singasihambeli kuhle enxe lokukhonza kungabi right ekukhonzeni abantu bengasiphathi kuhle church kasibambeleleni uJesu la wahludlula phakathi kwezinhlungu ezinjalo wapersecutwa ichurch so lathi ngokunjalo ukubuyela emuva aso option sithothanda aso option ibandla lingakuphathanga kuhle abazalwane bengakuphathanga kuhle asibambeleleni sihlale ekukholweni abeseqhubeka uJesu wathi yena ngenxa yokusenzusuku zokucina ngenxa yokwanda kobubi lothando luzaphela ebantwini abaningi into le ibuhlungu izolo abantu bebephila ngokuthandana khathesi uthando solwaphela umuntu lomfowabo akusavakatshelwana umuntu lezihlobo zakhe akusavakatshelwana umuntu labazali bakhe uthando nje ebantwini solwaphola abantu abagijimisayo inzuzo yomhlaba not ubuhlobo kulomnye umfowethu ojala ukuntshela ukuthi there is more to life than money lanxa imali khona idleka kuhle ngicela ukuchallenge la ngicabanga ukuthi kuqhakathekile kumbe kumnandi ukudla imali yakho labantu bangakini ungayiqedi labantu begangeni ngale asivuseleleni uthando uJesu uthena uzahlala wedwa kungabi nomuntu okuvakatshelayo ngoba ngesuku zokucina ngenxa yokwanda kobubi uthando luzaphela sizakhuluma ngobubi sisehla siya phambili aphinda khuluma uJesu xwayisa thena kuza kuba njengensuku zikaNoah kube njengensuku zikaLot ngeke ngachecka eBhayibhelini uGenesis chapter 6 iverse 5 ithi yona abantu bensuku zikaNoah ngabantu ababesebehlala every day becabanga ububi ingqondo yabo yayingasacabanga ukuhle khangelani isikhathi esiphila kiso ungachecka abakwaziyo bathi bona abantu baka Noah babengabantu abaviolent now lesikhathi esiyingozi khathesi isikhathi esiphila kiso iviolence kudala abantu ababeviolent okwathwa ngamadoda even khathesi labo mama abantwana iviolence khangele ulalele language esetshenziswayo khathesi lanxa umama ekhuza umntwana umkhuza ngenhlamba
violence. Ezindlini kuphilwa ngokulwa, umhlaba wonke abantu bayabulalana bebanga into ezincane. Umhlaba ususiye emaphethelweni, siphila phakathi kwensuku zokucina. Uthando luyaphola, zinsuku ezinjengezikaLothi. Abantu insuku zonke bagaya, bacabanga, baphilela ukuganga. Abantu siphilela ukona. Abantu siphilela ukuhlukuluza abanye abantu. Abantu siphilela ukwephula umthetho kaJehova. Njengoluntu emhlabeni kasinanzelele isobe sithandekayo. Kulesikhathi esaphila kiso, as long sisaphila kule chance yokuphenduka kulo nkulunkulu ovula izandla ofuna ukusindisa, kulo nkulunkulu ofuna ukusamukela, kulo nkulunkulu ofuna ukusitshintsha ingqondo lempilo, kumele siphile kuhle labanye abantu. Singakhohlwa, sigijima sinjalo, uJesu uyeza masinyane. Siphila sinjalo, sihlanganisa kunjalo, uJesu uyeza masinyane. Abesekhuluma futhi uJesu wayethi nxa lizibona zonke lezi zinto zisenzakala okusakwamala, ngicela uku-add okunye la. Ngale uPaul uthena kuTimothy, yazi ukuthi ngensuku zokucina kuyafika isikhathi ezinzima. Abantwana babe bengasalalela abazali. Abazali abangilaleleyo la bale stress ngenxa yabantwana. I-holiday kunje, ngo-lockdown kunje, ukuthi umntwana ulele ngaphi kasikwazi. Ukuphendulana lo mzali abantwana kabasabazi, irespect siyaphela. Zinsuku zokucina nxa ngikhuluma ngabantwana abangalalela abazali, ungakhangela abantwana bakomakhelwane, khangela bakho abantwana. Khangela abantwana, khangela abazukulu bakho, indlela esokuphilwa ngayo, irespect emgwaqweni kayisekho. Nxa abafana bedlala ibhora so ungathuthi umuntu omdala, bayayidlala izikuchaye bazi bakuthethisa ukuthi udlulelane emgwaqweni. Izolo abantwana bebesima umuntu omdala adlule, bambingelele. Khathesi nxa ungasababingelelanga ungumuntu omdala, kibo impilo iyaqhubeka kunjalo. Zinsuku zokucina. Yazi lokhu ukuthi ensuku zokucina kuyafika isikhathi ezinzima, abantwana babe bengalalela abazali. Abesekukhuluma thena abantu bensuku zokucina babe ngabantu abathanda ukuzithokozisa. Khathesi abantu intokozo kuphela. Unganxusela abantu echurch uyezwa izalukazi sithi amadolo abuhlungu mzukulu, hayi amadolo leqolo kalivumi, abantu balama excuses wonke laphana. Ungahlangana lomuntu umnxusele kukhonzeni, uyakutshela ukuthi kala sigqoko, kala sicathulo, akutshela ukuthi umjumile, nga umtshele kusesele 2 weeks. But umuntu ofana nawo ngamtshela ukuthi asambe ephathini, kadingi kuyageza, kadingi kulunga, uvela useready, ngoba abantu bensuku zokucina babethanda ukuzithosa kulokuthosa uNkulunkulu. Lezalukazi lamaxhegu ziyayitshintsha inkulumo yamadolo lenkulumo yobuhlungu bomzimba, zithi kugugothandana. Zinsuku zokucina, sisezinsukwini zokucina. Abesesithi yena okunye lizakubona ngabantu abangabongiyo, abantu abangabongiyo. Khathesi abantu ngazumenzelo okuhle njani, thank you ukhatshana. Sikhule singabantu ukuthi ungadla ubonge, ungaphiwa igift ubonge, ungaphiwa ilift ngumuntu wehle ubonge. Khathesi unganika umuntu ilift kumbe ule pick up, ulokhu sammelele ukuthi uzamza sengu-30 sithi ezokuthi thank you windini. Uyathi uyachecka ngemiro umthole nangene sengena endleleni esihambile. Kulula ukucomplaina than ukubonga ebantwini. Zinsuku zokucina. Nxa ungaboni izibonakaliso zonezo uJesu azikhulumayo zisenzakala, mana ngokhipha emhlolo, abantu bayazibona zigcwaliseka ngawe empilweni yakho. Kasithikeni uJesu uyeza masinyane. Jesu uyeza masinyane njengensuku zikaNoah. Ngesikhathi sikaNoah abantu bababhizi, uJesu uthi babesidla, bechadisa, benatha, babephila impilo enormal, izinto zingekho normal. Lanxa bebona indlovu zingena bona baphila impilo enormal, bebona indwangu zibuya baphila impilo enormal. Ivesi esibaleka Peter ithi yena be sober, be vigilant.
ukuze izinto lezi zisincedise sihlobo sithandeka kumele sibe le ngqondo esober, sibe sober minded, ukwenza ukuthi la nxa kuchunyayelwa, la nxa izinto zisenzakala, la nxa kulabo lockdown kuchaye emakhanda ethu kubana izinto kazisekho normal, lathi kumele sitshintshe le ndlela yokuphila. Right, nakho kunye engicela sikubambe kuqakathekileyo kakhulu okuxwayiswa nguJesu ukuthi la nxa izibonaniso zona lezi zisenzakala okusakomala, la nxa sikubona every day, la nxa sikuzwa every day, ngicela ukubana ngili challenge mbijana. iTV lami layo, iTV ngiyayithanda. Asithini bomama singake sibukele mbijana uziWorld, sike sitshintshe sibukele inews, ngoba inews every day ngicanti la nxa iBhayibheli ungalibalanga ziyakukhumbuza ukuthi izinto kasamanga kuhle, ziyakutshela ngamanye ama-signs enzakala emazweni khatshana ngayo, ziyakutshela ngezinto ezimnandi. Ungaqeda ukubekela uchannel O ukuchecke inews, uzwe okwenzakala kumakhelwane eSouth Africa, uzwe okwenzakala emazweni engeke ufike kiwo aphetsheya khatshana ngayo. uJesu kwakhuluma ukuthi ngesikhathi sikaNoah, njengesikhathi sikaLothi, ngesikhathi sikaLothi ingilosi zabuya zafika zangena eSodoma leGomora. Sezingena ingilosi, uLothi wazicela zangena endlini yakhe, zazingamadoda. Amadoda aleyo ndawo iBhayibheli ithi wonke amadala lamatsha. Amadala ayechiye amakhosikazi ezindlini, lamajaha amahle ayedlula amankazana osisabahle emgwaqweni, badlula osisabahle bachiya omkabe ezindlini, bachitsha baya endlini kaLothi, bayachaya isivalo bathi Lothi, kulamadoda amabili angenile endlini yakho, sicela uwakhiphe siwenze abafazi. Besikuzwela khatshana emakhiweni, besikuzwela komakhelwane eSouth Africa, sikubona eSouth Africa bazi bakulethe uyasathana ugangile, siyakuzwela khatshana azakulethe akufake kumafilimu esiwathandayo, siqalise savala amehlo nxa bekhisana indoda lendoda, sicine sesikujayela. Khathesi kakusekho khatshana sokusenzakala ezindlini zethu ihomosexuality njengensuku zikaLothi. Amadoda azachiya amadoda, yazi ukuthi mbona leli demon ukuthi indoda kuyini ongakuhawukela endodeni, kuyini ongakuhawukela kwenye indoda, ungahawukela ishoulder, ungahawukela iarm. Nxa uhawukela iarm endodeni hamba ejim, nxa uhawukela i6 pack endodeni lawe yenza i6 pack yakho. Indoda kumele ithathe umfazi nothenye indoda, kuyenzakala every day. Siyakubona ngokuswelakala kwenhlanhla okunye sokusenzakala egumeni. Zihlobo ezithandekayo, uJesu yeza masinyane, kasitshintsheni ukwenza. uJesu wabese sixwayisa athi yena kungenzakala konke khona lokho, kube le lockdown, sikubone abantu amadoda esethatha amanye amadoda, osolakala kwenhlanhla yona le indoda ethatha enye indoda, kwebe kulomtshado, kulomfundisi otshadisayo. Lokhu kubuhlungu hlobethana, lokhu kubuhlungu ukuthi umfundisi oleBhayibheli, umfundisi maybe othungamela ibandla, asume ayechadisa indoda ithatha enye indoda, achadisa umfazi ethatha omunye umfazi. Bekumele njengabafundisi kusukunywe siphakamise iBhayibheli, sichumayele, sikhumbuze umhlaba ukubana uJesu yeza masinyane. Sizakhuluma ngakho phambili ukuthi why okunye abantu bekwenza khona khiyana. Lezi zinto abantu abakwazi ukuthi ziphambele lentando kaMlimo bayazenza ngesinye isizathu esithize. Baba ngakachadi, ngicela ukukhuluma lokho. Nxa ungumfazi kumbe ungisisi uhlala usizwa kuthiwa amadoda ahlupha, awusosizathu sokuthathwa ngomunye umfazi. Lawe joyina isililo sabanye abafazi, uthathwe indoda iye kuhlupha, kodwa uright uyabuseplaneni kaNkulunkulu.
nxa uyindoda ungakathathu lijaha sasihlale sikuzwa kuyazwakala abantu bekhala ukuthi abafazi bayalawula into for sure abafazi bayakhuluma joyina nawe ikwaya joyina nawe igroup yamadoda akhulunyelwa ngabafazi as long sikuplane kaNkulunkulu nxa kukhulunywa ngemisi hlaba wenza izinto ezingekho right kuthiwe right iBhayibheli lithi lona maye kulabo abathokubabayo kumnandi ngabantu bensuku zokucina lanxa sikubona kusenzakala khonokho kwabanye abantu vele kakuthi qhwi kwabanye abantu ngumdlalo kwabanye abantu istory isizatho yileso uJesu asikhulumayo uthi yena kuLuke chapter 21 verse 34 kusiya ku36 nanzelelani bambana ngicela ukuva indlela lapha mbijana uthi yena nanzelelani inhliziyo zenu zingabi buthundu ngenxa yokuminza phezu kwezibonakaliso zonke lezi esizibona ukusakwamalanga uJesu lezinto ezingu3 asixwayisa ngazo number 1 uthi yena sinanzelele emhlabeni nanzelelani ukubana kungalikhuthi khonokho kwenzakalayo ngenxa ukuthi inhliziyo zenu ziyabe sezibuthundu ngenxa yokuminza ukuminza yikudla kakhulu abakwaziyo labafundileyo bathi bona isisu lengqondo kule connection vele kunjalo ingqondo yomuntu yi-command center yomzimba wonke yikho kungonakala esiswini kuyareport ekhanda izinto ezinengi abantu abazidlayo zenza ingqondo yomuntu ibe buthundu ikakhulu entweni zakomlimo entweni zokukhonza abantu ngenxa yezinto esizidlayo iappetite eyelizwi likamlimi yaphela ingqondo ibe buthundu ongathi uyabala uGenesis 1 ongakafika uverse 3 usuligxozela indenda iBhayibheli usulele iappetite yelizwi likamlimi iphele ngenxa yezinto esizidlayo kasinanzeleleni into ezisidlayo ziyanqunda ingqondo yomuntu ibe buthundu ngeke ngakhulela ekhaya nxa ugamula ngehloke libuthundu abantu bengakubuza ukuthi kanti indaba uthatha isikhathi eside usehlule ukuyisa isihlahla esincane kangaka ubaphendula uthi isizathu ngigamula ngomuntu ihloke libuthundu kuthiwa ngumuntu ingqamu ebuthundu ehlule ukusika itamatisi kuthiwa ngumuntu yonke into ebuthundu kuthiwa ngumuntu ingqondo yomuntu ingqondo yomuntu ophila ngensuku zokucina umuntu okumele ngawule ngqondo esharp umuntu uhlala esober minded umuntu uhlala vigilant isibuthundu ngenxa yokudla esikudlayo kodwa ihloka elibuthundu elehlule ukugamula isihlahla ingqamu ebuthundu ehlulwa litamatisi ekubulaleni umuntu ibukhali ihloka elibuthundu liyambulala umuntu abantu abalengqondo ebuthundu ngenxa yokudla esikudlayo besehluleka kusiba nzima ukubamba ilizwi likaJehova kusiba nzima ukubamba intshumayelo kusiba nzima ukubamba amavesi kodwa semngqondo ibukhali entweni zokugana abantu abalengqondo ebuthundu elizweni likaJehova babukhali ngapha ebuxhwaleni bayakwazi ukuganga bayakwazi balamaplan akho kabadinwa yikho wachumayela nxa umchumayeli esabatheni Israel ukuthi intshumayelo iqalisa ngo11 siyaphela ngo12 ngabo 10 past 12 abantu baqalisa ukuswitcha off sasuke sima efforts 7 to 8 nxa sokudlula u8 laphana abantu baqalisa ukusukuma sebehamba impilo lomzimba womuntu awukholisi ukuba sekukhonzeni umlimo but semuntu osukileyo ngenxa ukuthi umchumayelo udlulise nge10 minutes nxa esiye phathini ikhadi lephathi libhaliwe ngaphansi ukuthi iphathi iqalisa ngo5 ntambama till you drop
lapho ke umuntu ugijima ayekhona till you drop yikho abakhona okungelansindiso khona. Elizwini likaMlimi ingqondo yomuntu iyadinwa ngenxa yezinto esizidlayo, ngenxa yokuminza. Abantu bayadla. Dala ngikhula ngicanda abantu amadoda ayiwadlayo. Abafazi bayadla, dli sibi bayadla. Omunye umuntu uzibuza ukuthi nxa isidla ngakathi ukudla kuyala. Kasithatheni isikhathi singaphileli ukudla, kasidleleni ukuphila. Phezulu kwakho konke ingqondo yethu ibe clear ukwenza ukuthi nxa amathuba okubala iBhayibheli efika, ilizwi leNkosi lingene engqondweni zethu. Nxa intshumayelo ifika ingene enhlizweni yethu, itshintshe ngaphakathi yethu, ngoba kuqhakathekile lokho. Zinsuku zokucina iBhayibheli lithi lona uJesu uthi yena sinanzelele ingqondo ingabe buthundu ngokuminza. Safety. Ngikhuluma kunje so ekuseni abanye sebesidla umili number 4. Baqalisa ukudla endlini ebedroom, umuntu aqalisa ukudla ebedroom, ama-bedroom vela senama-fridge, kulele busuku umuntu uyavuka adle, aphaphame adle, abuye ekitchen apha azokudla, athi siyaphakulula ukudla esevele esedlile, eqeda ukudla endlini asuke etown ayekudla. Ingqondo ihlala ibhizi ngokugaya ukudla esiswini. Ingabi lesikhathi sokuthi inanzelele ingqondo igaye ilizwi likaJehova. So esandikayo angitshonga ukuthi ukudla kurongo, asidleni, kodwa singadli sibulala ingqondo yethu kulo Jesu oza masinyane. Okwesibili uJesu akukhulumayo, lokho kubuhlungu. Number 2, oqala uthena ukuminza, safety. Ngokwesithathu uthena lokudakwa, drunkenness. Ku-lockdown so abantu abaningi bechayiwe ukuthi lanxa kuthiwe asihlaleni ezindlini, kumehlula ukuhlala endlini. Wariska ukubuya le corona endlini, wariska ukuchaywa ngorobayi. EZimbabwe orobayi bayachaya madoda, bayachaya. Orobayi bayachaya ngemvubu. But umuntu ngenxa yotshwala uthi ngangcono bangichaye ngidakiwe. Ezinye izindlu omama bathwele nzima, bayathengisa egodini laphana, babuye le mali uba bayithathe, amchaye umama ayithathele ukuthi ayenatha. Abanye abantwana kunjenje so sebaqeda izikolo ngenxa yabonina. Omama abaningi mina ngiyabasalutha umlimali kusebomama. Bayadonsa omama batshone elangeni, bathwale nzima emabhasini eBotswana, bathwale nzima emabhasini eSouth Africa. Omama bafike eZambia, bangene kiboTanzania ngale bezama ukuselela abantwana ukuthi badle, ifees ibhadalwe, irent ibhadalwe, amadoda akhona esetshwaleni. Drunkenness. Intsha khathesi ibhizi. Abafana bakathesi ungamkhangela ifesi yakhe indala kuleminyaka yakhe, ngoba waqalisa ukunatha emncane utshwala bamchuka. Lokudala uthaka badala ukuthi bavayindela kunjalo, bengadlanga kungadala uthwanga, ongababizela enkonzweni kuyabhowa, kumnandi etshwaleni. Omunye indoda waziwahlabela wathi, hayi mina ngofela etshwaleni kwenze njani. Bantu abatsha badala zihlobo ezithandekayo ngensuku zokucina, ufela etshwaleni kwenze njani? Tshwala, drunkenness. Ngake ngiphangise wesikhathi siye emsebenzini lapha, umchofu kubhode market, ngangasebenza ngale ephumula old. Umangale kuseni, uyazi engcenali ngizokhuluma ngekuseni. Thola umuntu vele sedakiwe kuseni. Njalo ungacabanga ukuthi umuntu lo uzakabe soba, udalwe ekuseni, atshone edakiwe, alale edakiwe, avuke futhi kusasa edakiwe. Kulabanye abantu abahlala bedakiwe, okokuthi lanxa kungachunyayelwa, lanxa izibonakaliso zesikhathi esikhulume ngazo zisenzakala ukusa kwamalanga, kibo kababoni lutho ngenxa yokudakwa.
Ngokuswelakala kwenhlanhla, akusadakwa amadoda kuphela. Labo mama, labo sisi. Drunkenness. Ukudakwa. Njengezinsuku zabo Lord babephilela basebephilela utshwala. Khangelani izinto bethandika sesiphilela utshwala. Angisho ukuthi ngicwele kodwa ngiyancema ukuthi awubantu lami lawe sonkeni asike sihlaleni phansi sicabangeni kuhle. AmaNdebele athi umuntu akazinuka amakhwapha asizinukeni amakhwapha. Ngizwa abantu sebezama ukuziduduza besithi okungayisikufa kuyini okungayisikufa impilo engunaphakade ngoJesu Kristu iNkosi yethu wasifele eCalvary. Drunkenness. Silahlwe ngenxa yotshwala. Uchawe ngorobayi ngenxa yethathankawo. Chawe ngenxa yethothoto. Ngicabanga ukuthi isikhathi lesi ngayo sesihlala phansi khona lezi muli zethu. Sichibilisa inhliziyo zethu ziye kuKristu. It's not too late. uJesu lokhe lamandla okusindisa lokusamukela back ensindisweni. Drunkenness. Ukudakwa. Verse ithi yona be sober, be vigilant. uJesu yeza ngasinya. Utshwala. Abese kuqhubeka uJesu athi yena okwesi3. Nanzelele. Okunye kuzalithatha ligcine likhuthile ukubona zonke lezi zinto ngama cares of this life. So besithandikayo abantu babhisi. Xoxa lo myubhuru wamaster nyabuya Mthembo nyabuya church kodwa ke mana ngisahlanganisa ngisalungisa imali ngifuna indlu ngifuna imoto. So besithandikayo imali ayizaki kwani imali vele kayikwani. Ungabali 100 US uyathi uyazi ukuthi ngakhona lokhu 300 vele ngase ngiright benyahle ngibe mnandi vele bengeke ngikhuluma. Ungabali imali uhlala ufuna more. Imali ayisuthwa, imali ayeneli, imali ifunakala every day. So akathekile kubana sinanzelela ukuthi ama cares of this life angasithatheli amathuba okuza enkosini, angasithatheli amathuba kunanzelela izinto ezenzakala emhlabeni. Abantu sibhizi, abantu babhizi imali. Abese khuza axwayise athena uPaul kuTimothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6 verse 7 kusiya ku10. Uthi yena singathola izembatho lokudla. Kasibe asaneleni ngalokho, kasithozeni ngalokho esikudlayo, lezigqoko esilazo okwaneleyo, kasibeni content simbonge lo Jehova. Abese xwayisa athena kulabantu abafisa ukunotha. Abanengi babo ngenxa yokufisa ukunotha, ngenxa yokufuna ukuthelela izinto, ngenxa yokugijimisa ama cares of this life. Uthi yena abanengi sebezihitshele, leyasazi isihitshele, sebezihitshele entanyeni ngezinto asebesehluleka ukuphuma kizo. Sike sabala eZimbabwe eHarare lapha kukhulunywa ngomunye usisi owayehlala lenkalakatha yenyonga. Ngenxa yenotho, ngenxa yemali, ngenxa yama cares of this life, ngenxa yokubuthelela izinto. Kulabanye abantu abalezinto zonke ongaziqamba. Abale fridge evulwa so. Ungayivula phakathi uyacabanga ukuthi uphakathi kwesupermarket kanti usendlini yomuntu yifridge yomuntu. Akukho okungekhoyo phakathi kwefridge yakhe kodwa akalayo intokozo ngoba phakathi kwendlu yakhe uhlala lenkalakatha yenyonga. uPaul uthi abantu abanjalo bakhona abantu asebele notho kodwa sebezihitshele ngezinye izinto abehluleka ukuphuma kizo. Umuntu onjalo engabona umbanko waphandle ethuke but every day endlini uhlala lenkalakatha yemamba. Ngenxa yama cares of this life. Ilizwi liyasixwayisa ukuthi izilobe ezithandekayo nxa silokudla singadle ekuseni, sidle emini, sidle ntambama, asithini malidunyisa igama leNkosi. Nxa ungahambi inqunu ugqoka haleluya malidunyisa igama leNkosi. But abantu sesifuna ukudlula khonapho
sidlule abanye kudluleni belanda lezo zinto size siyengena emjibileni ethiwe nguSathane siyebuya sesithwele izinto ezihlukuluza imuli siyebuya sesithwele izinto ezisihlukuluzayo singabi lentokozo kulabanye abantu abaloja one room le stove esijekwe ngesiqu le sofa elijekwe ngestina bathi ungama ewindini labo kuyahlekwa kuyaxoxwa balentokozo kulabanye abantu abalezindlu ezimangalisayo ezingangezitolo ezingangezikolo angikwazi ukuthi ezingangani kalatha izindlu uthole kulabantu abangu3 abahlala phakathi bengelayo intokozo ngenxa yokubana sebazihitshela emjibileni kaSathane ngenxa yamakhezi of this life. Xa eqhubeka uPaul abesesithi yena kulabanye abantu futhi abakhonzayo asebeze baphuma emkholweni ngenxa yazona lezi zinto abantu abanye babona ukukhonza kubadubekisa kakhulu abanye abantu nxa bexoxa babona ukukhonza kubafaka ku disadvantage side ukuthi ngiyakhonza manje ngaka ngikhonza ngala ngiyenza lokhu nalokhu ngase ngile mali ukukhonza angilalutho olumangalisayo ngiyimi nje but ngiyambonga umlimi ukuthi wangidobha ngiyakhonza kumnandi ukukhonza uJehova ulala behle ubuthongo haleluya lanxa udlisinkwa singela zinto ezinengi ongakhulu futhi umlimi ulungile limulungile mina ngiyakholwa ukuthi umlimi ngenxa yomsa wakhe i-balanced diet noma ingekho emganwini ukuthi bonakale umlimi uyabalansisa sikhuleka khona phana uyavuvuzela okunye okungekhoye ekudleni kwethu ngoba ngakakwenzi abanye silekwashi kodwa ngenxa yomusa kamlimi uyasigcina hayi kungani kuyaphile kungani kule kuyinyanyana amali dunyisa igama leNkosi singagijimisi ngale sikhohle umbuso zamasinyana abaningi usithobe sithandekayo ngikhuluma nginje so kulabantu ngizama ukuncenga umhlaba ngizama ukuncenga unomzwayo ukuthi kasikhonzeni uNkulunkulu kulo Jesu wasifela kulo Jesu zamasinyana ngikhuluma sekunje kulabantu fair sebeguqela uSathane ngenxa yefame ngenxa yama riches omhlaba ukuthi abantu bazakala babe lemali bayeguqela uSathane ngicela ukulikhuzela ukulikhupha imhlolo ngicela ukuvayindela mpejana kuloko ayisizo zonke izinto abantu abalazo ezivela kumlimi uSathane lawo lamandla okubusisa Sathane abantu uyabanika adishe but engakunika uSathane akuphunywa mahara yikuphula ukuxwayisa ukuthi hey nxa sifuna ukunotha asihlaleni esayidini kaJehova umhlaba lokugcwala ngokaJehova uSathane uyakunika chop but efuna le mpilo yakho uJesu kwabanye abantu uyaphuza hayi kaphuza unika ngesikhathi la nxa ephuzile kuyisibusiso vele kumkhonza umlimi ngoba iBhayibheli lithi lona ilihlo kalikubonanga lendlebo kayikuzwanga lengqondo kayikucabanganga uNkulunkulu asilungiselele khona ezulwini kasiluzanga lutho siluza ungabe lokuyi-TV okuncane esilong kule ntokozo lokukhonza umlimi adunyisa igama leNkosi baningi abantu asebeguqela uSathane fair nxa sithi thina baba wethu osezulwini bona bakhuleka kuSathane fair avuke baphumelelisile abanye abake banambitha ukukhonza abake banambitha ukuhamba loJesu abanye abake banambitha lokuchumayela babizela abantu abaningi esindisweni sebayekela usindiso utsho njalo uPaul sebayekela ukukhonza ngenxa yamakhezi of this life naye kube uPaul sesibanga kuyafika emaphethelweni ivesi engekho eBhayibhelini ngethi yona imali impande yesono akula vesi enjalo but ivesi ekhona eBhayibhelini ithi yona the love of it the love of money is the root of all ngicela uunderline all is the root of all evil
izinto ezenzakala emhlabeni ezimbi zonke iBhayibheli lithi zona zibangwa yikuthanda imali. Imali iright. Imali yenza kuphileke ngekhaya. Imali yenza izinto zihambe. Imali yenza lanxa kade ugula welathwe ngcono. Lanxa into azingahambi kuhle imali iyalungisa izinto. But iBhayibheli lithi ingozi yakhona yikuyithanda. Abantu imali siyayithanda njalo siyayithanda. iBhayibheli yona kulengozi yokuyithanda. Ngoba ukuyithanda ayikona yona imali likuzwa. Ayikona imali but ukuthanda imali kuyimpande yobubi bakho bonke. Khangelani etown, hambe etown ebusuku. Kulaba mama, kulabantwana abancane abame emgwaqweni benqunu yikuthanda imali. Lapha eluveve ngihlala khona izolo sivuke singela amagetsi ebusuku ahambile. Abantu bayarisk ukuchawa igetsi. Agade umuntu ayiqhuma amawaya arisk ukubulawa igetsi ngenxa yokuthanda imali. It is the root of all evil. Ubusela bubangelwa yikuthanda imali. Thanda imali. Tshontshela isizwe abantu izithebo ziyabola. Abantu bebethengile ngenxa ye-lockdown bathenga bafaka emafrijini. So kusiyenjube le abantu basemnyameni ngenxa ukuthi omunye umuntu ngokuthanda imali waba selfish. Ukuthanda imali kuletha selfishness emuntwini. Aqhuma amawaya isigaba sonke ilokitshi lonke libe mnyama. Abantu babolelwe izinto ngenxa yokuthanda imali. It is the root of all evil. Lezimpi ezenzakala emhlabeni ezinye zenziwa ukuthi abantu bathola imali ngazo izimpi. Umhlaba lo ufani lo. Umhlaba lo ulabo UN, United Nations. Amadoda afika ahlale phansi axoxe ngokuthi alethe ukuthula emhlabeni. Ngicabanga ukuthi ngiyakholwa ukuthi sembantu abahlala ku-United Nations bephume kuma TV bechumayela peace. Amakhampani abo abegiga esenza imbhobho lamagrenade. Ebusuku babhodise ngale imbhobho, babhodise ngale amabhomba, bayenika izizwe ukuthi zilwe bona bathola imali. The root of all evil. Jesu uthi sinanzelele these three: self-hating, ukuminza, drunkenness, ukudakwa, akube sober, thatha isikhathi ubalilizwe, ube sober uthatha isikhathi ukhuleke, ube sober uthatha isikhathi uyekhonza uJehova. Okwesithathu yathela sinanzelela ama-cares of this life. Abantu abaningi sokubahitshele lokubuye echurch sokunzima. Abanye sebaphuma abanye khona ukuthi babuye kukhonzeni ngezinto abalazo ezindlini. Nawo sihlobo esithandekayo. Hey, awusolakala wenhlahla abanye sebeze baqeda lezi muli, baqeda izihlobo, abantu beqeda baphila balenotho yegazi because of the cares of this life. Nango uJesu akhulumayo, Matthew 13 iverse 7. Lo verse 27. Uverse 7 uthi yena kulomuntu oyehlanyela ihlanyela. Enye ihlanyelo yawele emeveni, enye yawele endleleni, emnyamele ematsheni, asishiyene endleleni, le ematsheni, le emhlabathini omuhle sisishiyene. Silandele uJesu othi yawela emeveni. Uthi yena layo yamila. Ithe umileni kwayo ameva ayisuffocate yacaka yafa. Naye sechasa kuverse 27 abese sithi labo inhlanyelo ewele emeveni labo abalizwayo ilizwi leNkosi balamukele ngokuthokoza, kodwa ama-cares of this life, lokufuna inotho, lokuphumelela, lokwaziwe emhlabeni, kube sokuchoka ilizwi likaMlimi life. Banenge abantu abake bakhonza. Sesike sabhoda ungaqalisa ingoma esihlabela uzonke umuntu eyivuma so
lo munye kulapho uzosithi ngake ngakhonza wathini cares of this life sesisusa abantu ekukholweni sezivala abantu ukuthi bengabuye ekukholweni umlimi asize umlimi asiphathise umlimi asigcine umseni wakhe uJesu yeza masinyane kasinanzelele izinto ezintathu kanti kuyini okumbambile uJesu wayengabuyi uJesu aphuma kubuya kuphela uJesu lothanda Jesu lomusa wasifele eCalvary uPeter bese sithi yena hayi iNkosi bengabuya phoma ukuthutsha yena ngasebenza ukujuma abantu kulento ayifuna uJesu 2 Peter 3 iverse ungabathi verse 3 lo 4 u9 kusiya ku10 uverse 3 lo 4 uthena kulabantu esuke izokugcina abazahlika ulunya bathi kungaphi ukuza kwakhe singaphi isithembiso okhokho sebakhona bafa into zilokho ezimile zinjalo hayi izinto ezithandekayo uJesu yeza ngicela ukunincela Jesu yeza verse 9 uthi yena uNkulunkulu kalibali gcwala isithembiso sakhe njengoba abanye besithi uyalibala kodwa uyalibekezelela engathandi ukuthi kubhubhe lo yedwa kodwa ukubana bonke abantu babuye kuphendukeni abese basindisa okummisile uJesu ukuthi angabuyi 10 years ago yikuthi ukhangele mina engingakapheleli mina angikapheleli ukhangele wena ongizwayo ukuthi lawe ithuba leli likuthole usaphila uyekela ukudakwa uyekela ukuminza uyekela ukugijimisana lenotho yomhlaba uze ngakuye isifiso sikamlimi kubana abantu bonke basindiswe wonke umuntu right kulabanye abantu asebafayo bafa bengamamukela uJesu njengoNkosi nomsindisi labana ngasibekeni ngale sikwazi ngikhuluma ngami lawe sisaphila amathuba siseselawo okwenza ngabuyi last year uJesu yokubana ubefuna ukunika wena ithuba ufuna ukunika mina ithuba lokubana ngiphenduke ngoba uNkulunkulu ufuna sonke sisindiswe Nangakhuluma lo myubhuru wami ngisithi ndoda hayi ngangcono uphenduke sikhonzele umlimo sitata ke sonke singapha koJesu wathi hayi Mthembo singasindiswa sonke ezweni sizaminyana ukuminyana ezweni aso problem yakho aso problem yami angani ulokhu uthatha ipassport abantu behamba kangaka eGoli la ulokhu ufuna ukuya eGoli indaba ufuna ukuya minyana eGoli why ungafuna ukuya minyana ezweni asambe siye minyana nxa kuminyana ezulwini asihambeni but ngokubala kwami iBhayibheli ezweni kakuminyanwa ngoba uJesu yena uthi ekhaya kaBaba kulezindlu eziningi izindlu kwenilanga sizakhuluma ngokuthi ezulwini kunjani ngokuncane so ziningi izindlu ezulwini kakuminyana nxa kuminyanwa asambeni siye minyanwa kube yiproblem kaJesu yena wafa ufuna abantu bonke basindiswe umlimi asenzele kuhle uJesu yeza masinyane asivuleni amehlo asivuleni indlebe esikuzwayo esikubonayo konke kukhomba ukuthi uJesu yeza masinyane uthi yena uJesu nxa libona konke lokhu phakamisana emehlweni libheke phezulu ngokusindiswa kwethu sokuseduze ukusindiswa kwethu sokwethandeka nyakuncenga uNkulunkulu kasisize ncengeka okungayisikufa impilo engunaphakade uNkulunkulu asibusise uNkulunkulu asenzele kuhle asikhulekeni babolungile osezulwini siyabonga ngoba uyasithanda siyabonga usinika amathuba sisaphila okubana sizwe ngelizwi lakho uyeza masinyane khonoko siyakubonga izibonakaliso nsuku zonke ziyavela emakhaya ethu abantwana abangasalalela abazali abantu esiphila labo abangasabongiyo siyakubona nsuku zonke khathesi siku lockdown ukhulumile ukuthi ke nsuku zokugcina kuyaba lemkhuhlane engelaphekiyo cela wona lo umumo uthinta abantu abaningi sinanzelela ukubana koselungileyo ukuza kwakho sokuseduze hlala lathi usigcine umseni wakho ngenxa yegama lakho siyakhuleka amen